Assalamualaikum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abimiz gelmedi. Ya. Video. Kazanып пен Қарақалпақ жұртшылығы осы жерде татты. Неге бірге өмір сүріп, осы Өзбекстан Aynalayla sevdim, oldunca sevdim, aklımı bölüp biz anlaşılır. Dilimin karayım, dilimin karayım, bakıp ömürde armağan bulanır. Benim sevdim ol, benim sevdim, suat bulan sulu bulanır. Aynalayla sevdim, oldunca sevdim. Benim
Yağmurday oynab жаздай жайнап көңілге Көз başlanıp uzatma seni ömürüme Bayram mübarek olsun. Kayfiyatlar qalay? Aytib otur avulda şan qavur. Nejan avul amanda şorun eldeki alanda men ömürüm doğru terbiyede. Özü bönüm çatırma keşken taylar. Uattıma avulun ülkenleri. Özü bönüm çatırma keşken taylar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli Kanimexliklar va tadbir ishtirokchilari. Barchangizga ma'lumki, Kanimex tumani 1925-yil tashkil topgan va bu yil barchamiz Kanimex tumanining 100 yillik yubileyini tantanali ravishda nishonlayapmiz. Ana shunday ayyom kuni tumanda madaniyat markazi binosining qayta ta'mirlanib ishga tushirilishi ham bayramga munosib sovg'a bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, barchangiz Madaniyat markazi binosining ochilish tadbiriga xush kelibsizlar. Tadbirni ochib berish va tabrik uchun so'z viloyat hokimi senator Tursunov Normat To'lqunovichga. Kanimex ahli, aziz mehmonlar, bugun Kanimexni tashrif buyurgan mehmonlar, tadbir ishtirokchilari. Avvalambor bugun sizlarni shunday yaxshi kayfiyatda, shunday chiroyli kunda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Albatta alohida ta'kidlash ma'lum, oxirgi yillarda mana hurmatli prezidentimiz rahbarligida olib borilayotgan islohotlarni soha qomadiki, qaysi biriga kirib borilmagan. Hammasiga shu islohotlar bugun yangi O'zbekiston islohotlari havosi kelayotgan qariyb shuncha yo'lni bosdik, mana nuroniylarimiz, onaxonlarimiz. Nima deganda shu tilda men 10 yil o'qidim, 10 yil. 56 yilga yaqin shu xizmat qilgan ekanman. 7-sinfimdan cho'llarga borganman. Ko'pchilik bilasizlar, qozoqlarga borib o'ylam aytaman. Qadrsho'roq desiz bilasizlar meni. Hozir bir o'ylam bosasam, baringiz birga aytasizlar meni. Hamma chiroyli gapni aytdilar, men hayajondaman. Eng niyat qilaman muhtaram prezidentim omon bo'lsinlar. Sog' bo'ling. Yana birinchi nimani so'ragan? Madaniyatimizni tiklab bering deb so'ragan shu odam. Mana shu madaniyat joylarimizni Yana bir bor barchangizga assalomu alaykum. Kanimex tumanining 100 yillik yubileyi va yana bir bor barchangizni ayyom bilan tabriklaymiz. Tuman madaniyat xodimlarining tayyorlagan ajoyib konsert dasturlarini taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qilinglar.
gelsin Şehrin solay temigi Ağızga tüsken şahında Halkından derik jinadım Jandardın otqa tabılgan Arığı deydi ki halım Jandardın otqa tabılgan Arığı deydi ki halım Sarılam seni akılda Koralan dolanı kırmadı Yeni mehtegin ardında Aytçı bir kanday sırcadı Yeni mehtegin ardında Aytçı bir kanday sırcadı Alımның сөзі дәл еді Шындықтың мұнда бар еді Көңілге қонды ал енді Мехрибану аңызы Көңілге қонды ал енді Мехрибану аңызы Мехрибану сұлу көр Биікке бастар арманға Сүйгендер сенде тұрады Бірлігін содан алғанға Сүйгендер сенде тұрады Бірлігін содан алғанға Саялап сені ақымда Орлаған болар бір бата Ені мектен артыңда Айтшы бір қандай сыр жатыр Ені мектеген артыңда Айтшы бір қандай сыр жатыр Ені мектеген артыңда Айтшы бір қандай сыр жатыр Kırmızı renk gözlerini yaşırmayın külçemde Takdir almayla kalırmı şahlalayın al gidey Gözlerin şirlesi külçemde
Saadet şamanın abadi bahar. Bu aydın geceler can Özbekistan. Bu yakın geceler can Özbekistan. Bağ şamanın can Özbekistan. Bu güzel vatanın can Özbekistan. Sen zamanlarda yükselgen arzu, dillerni munavvar aylagan yağmur. Farzandlar faxrisan ey aziz ona. Аса қадірлі Кенемек халқының тұрғындары, құрметті қонақтар. Мен Астанадан Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының орынбасары Зауытбек Тұрысбековтың құттықтау хатын Кенемек ауданының халқына жеткізуге аманат етіп еді, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Аса қадірлі Кенемек ауданының тұрғындары, құрметті қонақтар. Сіздерді өз атымдан және дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы атынан Кенемек ауданының 100 жылдығы мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Кенемек ауданының халқы туған жерге деген сүйіспеншіліктің, тілге деген құрметтің және достық пен ынтымаққа адалдықтың жарқын үлгісі. Өткен ғасырлардан бері бұл өңірдің адамдары талай сыннан сүрінбей өтті. Ел бірлігін сақтады, жас ұрпақтың болашағы үшін аянбай еңбек етті. Өзбекстанның тәуелсіздігі жолындағы кенемектік азаматтардың қосқан үлесі зор. Қастерлі Қызылқұм өңірінің еңбеккерлері ата-бабамыздың еңбектегі табандылығы мен рухының айғағы. Қызылқұмның маржаны атанған Қаракөл елтірісін өндіргісінде ауданның атақты шопандарының 11-і социалистік еңбек ері атағын алды. Екінші дүние соғыстан кейінгі ауыр жылдары Қаракөл елтірі ел экономикасын қайта келтіруге зор үлес қосты. Әлем нарығында жоғары бағаланған Қаракөл елтірі алтын мен пара-пар бағада тұрды. Мемлекет қазынасына түскен қаражатқа үлкен заводтар салынды. Біздің экономикамыз көтерілді. Міне осындай үлкен жұмыста Кенемек малшылары өте үлкен үлес қосты. Ауданның ұлағатты ұстаздары жас ұрпақтың бойына ізгілік пен білімнің нұрын сіңіріп, елге адал қызмет етудің үлгісін көрсетті. Өткен ғасырдың 30-шы жылдарында бұл ауданда тұңғыш рет педагогикалық қазақ училищесі ашылды және де еңбек атты қазақ газеті шығарылды. Бұл осы жерде халықтың жаңалықтың жаршысы болды. Кенемек ауданынан шыққан алғашқы жоғары білімді азаматтар халқымыздың экономикасын көтеруге үлкен үлес қосқан мамандар болып жетілді. Бүгінде тарихи отаны Қазақстанға қоныс аударған кенемектік жүздеген жастар Қазақстанның демографиясына, Қазақстанның ғылымына, Қазақстанның білімі мен ауыл шаруашылығын өркендетуге үлкен үлес қосуда. Кенемек ауданы көп ұлтты аудан. Мұнда түрлі ұлт өкілдері бір шаңырақтың астында ынтымақ пен бірліктің туын биікке ұстап өмір сүруде. Кенемек ынтымақ пен достықтың мекені, жұмағы болып саналады. Өзбекстан Республикасы үкіметі халықтың жағдайын жақсартуда барлық мүмкіндіктерді туғызып отыр. Көршілес Нұрата ауданында мәңгілік тыныс алып жатқан Сейітқұл әулие мен қазақтың атақты би Әйтеке би бабамыздың рухын ұлықтап, олардың жатқан киелі мекенін абаттандыруда Кенемек жастарына біздің ризашылығымыз өте үлкен. Сейітқұл әулие атындағы қордың президенті Ербол Еркебаев осы жердің тумасы. Мен осы қауымдастықтың атынан Кенемек жастарына үлкен рахметімді айтамын. Құрметті қауым, сіздерді тағы да бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын.
Katta rahmat. E'tiboringiz uchun alohida minnatdorchilik izhor etamiz. Bayram dasturi tantanalari kun davomida tuman bo'ylab davom etadi. Şükürüp çıktım gelesке, beli şahın yeneske. Осы отырған отырыс, кырған ине емеске. Şükürüp çıktım gelesке, beli şahın yemeske. Осы отырған отырыс, кырған ине емеске. Бірге жүрге құрбан мен болма қарсая. Жаным жәнерге Шүгіріп шықтым белеске, белес жақын емеске. Осы отырған отырыс бірған ине емеске. Rahmat. Bayram ile mübarek olsun. Canım aldın kuzini, unutmayın. Sever aldın kuzini, canım aldın kuzini, unutmayın kuzini. Son
eshigin bo'lsin jarqin. Ojaspun alg'a talpin, o'rgin yet alsın harqin. O'rgin deber keni mig'in, asqatdasin adaqdan qin. Hey, verga qutti bo'lsin. Tuğan жердің тарихы тереңде. О туған жер арқау болдың өлеңге. Шәбек ерім, әлменбетім Яхуда. Тау тұлғалар аты мәшһүр әлемге. Жаны жомарт туған халқым, ұлықтайық ұлттың салтын. Құтты болсын ғасыр тойын, келешегін болсын жарқын. Олжас буын алға талпын, өркениет алсын қарқын. Өркендей бер кені миғын, асқақтасын атақтан қын. Ел басшысы елге ерік беруде. Өндіріске жете көңіл бөлуде. Өркениет өрге басып елімде. Кені мейрім кемелденіп келуде. Жаны жомарт туған халқым, ұлықтайық ұлттың салтын. Құтты болсын ғасыр тойын, келешегің болсын жарқын. Олжас буын алға талпын, өркениет алсын қарқын. Өркендей бер кені миғын, асқақтасын атақтан қын. Асқақтасын атақтан қын. Birlikte gülemiz ha. Kollarından bir kese çay içkim gelir. Senin benim suret gibi tüsküm gelir. Yanımdağı dostlarımda korup koysun. İşkim gelir, sen benim çay içkim gelir. Kollarından bir kese çay içkim gelir. Senin benim surette de tüsküm gelir. Yanımdağı dostlarımda korup koysun. İşkim gelir, sen benim çay içkim gelir. Sağınaman bir gözlerimde, sağınaman bir sözlerimde. Unutmadım canım, unutmadım. 90'ın yıllarda bir soradım. Hadi kelime. Böyle bir olma bir kusur. yüreğimde vurulan bir körgende küslerimde ıslak kaldım. Su bayağı
Hammaga rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hammani bayramlarini tabriklaymiz. Shop Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю, а на снег рассвет осень моросила. Столько лет, где тебя носила. Как сказкой скрипнула дверь, все неясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Но заметали за моря, знаю, это было нельзя. Все на свете было нельзя, не напрасно было. Ты пришла, ты свелась, и не жди ответа. Без тебя, как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь была. Лишь бы все, это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все неясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Но загнетали за моря, знаю, это было нельзя. Все на свете было нельзя, не напрасно было. Как сказкой скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Но загнетали за моря, знаю, это было нельзя. Все на свете было нельзя, не напрасно было. Kelinglar, mana shularni ham tabriklab, Kanimix tumanini 100 yillik yubileyi bilan ham tabriklab, sizlar ham mana shunday uzoq umr ko'ringlar deb bitta guldiraz qarsak chalib beraylik shularga ham. Chalinglar. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. O'sha meni zreniyam yetganicha ko'ryapman. Orqadagilar sizlarga ham muborak bo'lsin, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir men mehmon ijodkorimizni taklif qilmoqchiman. Ularni taklif qilganimda chiroyli muhit bo'lishi uchun qani maksimal darajada hammamiz telefonlarimiz, fonarlarni bitta yoqaylik deb chiroyli ko'rinsin. Qani telefon fonarlarini yoqamiz. Telefon fonarlarini yoqinglar. Qaranglar qanaqa chiroyli ko'rinyapti. Yana ham orqadagilar telefon fonarlarini yoqinglar. Chunki hozir e'lon qilganimda o'sha hayqiriqlar va mana shunday go'zal muhit bilan qarshi olishimiz kerak bo'ladi. Tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Bayramni a'lo kayfiyatda davom ettiramizmi? Faqat bitta shart bilan e'lon qilaman. Qo'shiqlarni qo'shilib kuylaysiz, kerak bo'lsa raqslarga tushasizlar. Kelishdiki? O'zbek estradasining mega yulduzlaridan biri, ajoyib ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev. Alaykum azizlar, aziz yurtdoshlar, onaxonlar, otaxonlar, yosh katta ulug' insonlarni ko'rib turibmiz, juda xursandmiz. Ukalarimiz, singillarimiz, hammalarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun mana shu Kanimix tumanida 100 yilligi muborak bo'lsin. Bitta qarsak chalib qo'yasiz men nomidan. Shunaqa bir chiroyli tuman borligini eshitganman, hech kirib o'tmagan ekanman. Shu yo'ldan boshqa bir tumanlarga o'tib ketganimizda nasib qilib mana rizqimiz bor ekan, bugun sizlarning xizmatinglardamiz. Bugungi bayram sizlar uchun taklif qilganligi uchun mana shu hokimiyatga bitta qarsak chalib qo'yamiz. Hokim buva qolaversa ko'p bir mutasaddi insonlar bizni shu yerga olib kelishdi. Orqadagilar sizlar yaxshimisizlar? Xo'p. Kayfiyatli yaxshimi orqadagilar? Endi bugungi konsert sizlar uchun bo'lgandan keyin
sizlar bilan birgalikda bo'lsa juda ham chiroyli bo'ladi. Mana jonli qo'shiq shinavandalari, birga yetaman degan insonlar bor. Uyaltirib qo'ymaysizmi faqat? Uyaltirish yo'q. Navbatdagi qo'shiq menimcha hammamizga yoqimli bo'lgan taronalardan biri. Agar birga jo'r bo'lib aytsak, juda ham xursand bo'lamiz. Qani keting, marhamat. Qo'l ushlashib yurar edik. Ana birga uchrashib daryo. Qo'l ushlashib. Majnuntollarning bag'rida shirin hayot surar edik. Solinib tonglar o'tguncha, kutaman quyosh botguncha. Yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Solinib tonglar o'tguncha, kutaman quyosh botguncha. Yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. У реки с тобой встречались, уберечь любовь пытались, недостоин мне сказали. Solinib tonglar o'tguncha, kutaman quyosh botguncha. Yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Shodagina aytsa qani keting, ana. Kutaman. Yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Qani mehringlar, tayyormisizlar? Orqadagilar, qani keting, birgalikda. Solinib tonglar o'tguncha, kutaman quyosh botguncha. Yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman daryo to'lguncha. Yarim ko'nglim to'lmas ekan, yig'larman. Qani mehli muxlislar, baqirib qarshi chalmaguncha. Qizlarimizga bitta qarshi chalib qo'yadi, chiroyli, rahmat deymiz. Endi men bu yerga ilk marotaba kelganim uchun qaysi qo'shiqlarim ko'proq muxlislar qalbidan joy olgan bilmayman. Shuning uchun sizlardan bir so'rab oling, qaysi ashulalarni aytishim kerak? Ha? Pari. Parini deganlar bormi? Pari deganlar eshitdingizmi? Yana. Olib ketdi-yu. Adashib qoldinglar-dek, qanaqa noto'g'ri tushib qolishdi. Eslayapman endi. Bir past endi bildirmaylar, endi shu ayta olmagan. O'zinglar bir xilda chalolmay qolasizlar-yu. Mana hozir sozandalar sizlar aralashmay turinglar. Hop, to'sman pianinodan o'zi eshitasizlar. Qoni mehda videoga olasiz mana shu joyni. Jonli bo'lyapti, mana jonli bo'lyapti, okey. Qistirib ovora bo'lib yurmaymiz. Biz qistirib kelmagan konsert. To'yni chaqirasiz keladi. Qirmizi olma. Yarim oy bir kun to'ygacha sevgi. Haqiqiy qarsak mana endi bo'lish kerak ekan. Chunki bu do'stlarimiz juda ko'p ekan. Hayotda bir marta bo'lsa ham aytganmizda. Kimdirlar ertaga kech aytadi. Qaysi? Jonim
Jonim da. Men demoqchiman qayerdadir o'qib, hech bo'lmasa talaffuz qilib aytgan bo'lishi mumkin, bir insonga bo'lmasa-da. Lekin aytgan. Bu qo'shig'im muxlislari ham ko'p. 10 yil bo'ldi adashmasam bu qo'shiq chiqqaniga. Lekin haligacha muxlislar qalb bilan joy. Qaysi? I love you. I love you. I love you. Konime. Xo'p. Qozoqcha qo'shiq ayting. Yaxshimisiz? Boya kelganda so'radim, bu yerda ko'p millatli, mayli bu qog'oz o'zim kerak bo'lib qoladi. Ko'p millatli xalq bor bu yerda, qoraqalpoqlar bor, qozoqlar bor, boshqa millat o'zbeklar, juda ham bir umuman biz respublikamizda shunaqa juda ham ko'p millatlardan tashkil topgan ajoyib bir diyorimiz bor. Ko'z tekmasin. Eng keragi ahil inoqmiz. Eng keragi mana shu diyor farzandimiz. Qozoqcha qo'shiq so'rashgan ekan. Bizda qozoqcha qo'shiq bormi? Ha? Bormi aytganmizmi? Xo'p, qani kim qozoqcha qo'shiq so'radi, qozoqcha qo'shiq so'ragan? Sizlarmi? Bitta aytaman. Qo'ldan kelganicha. Mabodo qozoq tilida o'zi tushunmasanglar aytmanda emas. Lekin men harakat qilib aytganman. Mabodo tushunmasanglar, tushungandek bo'lib o'tirasizlar, xo'pmi? Qarsanglar bilan Rahmat. So'qatib qolmadinglarmi? Davom etamizmi? Turn